Keluarga Maher asik. Qala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmili masyarafa wa asta'inu Allah fi afiya maqasidun nahwi biha mahwiya tuqarribul Keluarga Maher asik. 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 musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmili masyarafa wa asta'inu Allah fi afiya maqasidun nahwi biha mahwiya tuqarribul aqsa bil lafzi mujazi wa tabsutul badla biwadi munjazi. Keluarga Maher asik. Keluarga Maher asik. Keluarga Maher asik. Keluarga Maher